Ada tidur para tapo para mauri pala para atin. Tabo lah para Aisyah. Belah dendam buka apa dah kita? Pasal itu luar setengah. Lekarit kolok tolong agapi betul. Lekala korola lambaginya lagi naki pasar. Lagu apa kak? Apa mat? Tenang ya mat. Lu keras ya ke? Ya lada pak kalian pasapole. Iya. Kakek bahasa ya kak? Iya pas mat. Mang lo celinga kicek lemes. Pada bi cacing kapanas ya. Iya torot mat makin nggak cacing mat. Pikir apa saja raja mat. Kaki mengoreng ko nggak cacing. Ngocah saja dan badan mat. Sabar kak. Mun ora ngapa tak le ngamuk kan. Makin dah lapar cek sampai kocak. Cek sampai angok-ngokan. Lah kak, lah sekinya membanyakkan jeneng ini nak. Tempelnya membanyakkan jeneng ini nak, mau cari malam pi. Nyara kamu mat. Deki pula tip nginte malah peke pada bebe. PG ada makake. Saya kocak nyari malam ria ada sepedaan motor. Bonekin mega malam. Dah iya mat. Iya. Ya bayuhan. Sepeda siapa mat? Le sepeda siapa ke sengko lu andi ke. Engko andi makan fiction ala view mat. Ani enggak ke pasta eke ke. Sepeda mamat yang kau tak tahu sepedaan motor mat. Mat, kakek tahu mat. Nuja ke sengko tak tahu kia. Ya kencok saking nemu ence manua. Pa bisa abi sengko. Ya udah mamat kau pun kaki pada tak tahu sepedaan mat. Tenang ke. Kau nemu ancaman sepeda motor. Pa tahu abi kau akun karo sepedaan motor je. Ya mau kaki lah bisa aku mat. Mayu ngecat sepeda motor ke Sadin. Andi sepeda motor apa Sadin ke? Sepeda Supra alay-alay mat. Supra alay aja sepeda apa ke? Ya Supra alay cuma pacapo bung stang sepeda fiction mat. Sepeda ala view. Oh, I love you. Iya. Tadi dah ke? Tadi senyada malam Rio. Ya bila tadi mat. Mau main cuman sepeda ni. Ya siapa tahu deh kira pada Sadin lebat. Pancam sepeda no. Loh, udah nak tapi lah apa lah. Lah ini tak Sadin mat. Apa ya rempekan senyada malam Din? Din. Kok punya sepeda motor apa Din? Tapi tahu sih motor, mat. Minta tahu Din pokok ya ceriin bi kakek. Cuma, juga keng tahu. Ya mah Din sengko lah beliin cara na Din. Yuk mat. Yuk. Areku nana apa? Ya cuma di sini tarong ke. Itu si cemot nih. Iya kakek ngata kelu. Potong ikat potong kapi tak taruh andi. Wah, toko je ya, ada je ya. Coba ya tak ada kapi. Mau ngajar, mau cara nah. Ayo. Demah.
Madin yang kau lah cirin. Pak Mat. Ari, yamat cara kacara mo ngodiin reh. Kacar iya reh. Ngodiin. Iya. Mi tahu di. Iya mong yodi teman. Mi tahu di. Iya, mat. Ari, yamat o macel reh. Kotor reh. Macel dia mong kotor. Iya. Paham ya? Paham Din. Mana Din? Na toron. Coba bingko sepeda na. Kok semua lo apa, mat? Atoro dulu laki. Atara kilu mayum kok lu. Jo, atoro dulu. Oh, lagi mat. Lagi mat. Yo, Enggak olah lo ya. yo. Coba kita bilang motor ya. Michael long ke. Kaki tahu kuy mat. Minta tahu sedang ko keluar mari acur ke Sadin. Mai long ke. Bani dia ke yang ni di nare. Ông cơ mày. Lơ. Ada apa mat? Tahu ke nggak ada bensin ke Citoron lu ke. Kakek tahu ke nggak bensin ke. Ya tak tahu mat. Ya biasa na din nari ya mat. Kerja kota. Oh iya ke banyak bensin ke. Ngerakin keran sepeda na rusak deh ke. Kaki kamu tuh boy mat. Yang orang Itu sudah sekolah kalah. Tahu ke keluar mari acur ke Sadin ke. itu apa orang mari mat kaki mat. You know tahu, ya apa maju tak bisa. Waduh palang mat langgar. Se lu ke. Sengko keluar saya beliin Sadin ke mon ngodi na. Arya. Sero enjek ko. Ani ya tak odi ke. Pas ada ini sero poler ke. Sero pada ire. Ani ya pas tak odi. Lah ke ada tetep tak kira odi. Ya mau lah keteng gue mat. Keteng ada mah. Bisa sih ngeteng ayo. Kaki lah aku. Apa dah saya gua. Ya tak gue beten nih mat. Bungkolay ya numan mari no. Ayo. Jangan ayo. Yo. Ayo jangan ayo. Pak gue mat. Saya tak tahu kamu tuh kagak sohe. Siapa sih tak tahu ke sedangkan sepeda rusak deh ke. Kaki mat. Agak tohin. Sila dera beta lah nyaman. Lah cek nyeracam ke. Mailah ateng sepeda aja. Mereka tuh Pak. Aku hari ke Latin akidina boy ke marekon NTB lagi bisa tin. Lapan nyandir dungi dina boy ke. Mayu mat. Mereka, Kenapa nyandir mat? main lateng boleh. Yuk. Sepeda nabi sepeda. Lalai mat. Dan beda nungku sadin. Benar mat. Ada yang kagak kedina mat. Ya ada mat. Ayo lah boleh mari lekon ini lagi bisa din. Mulai ka Roma ya amah Rifki abid. Kita judi na fi kalu. Tengah lente abuka. Loh, sek sabi nak kana. Peda yang cem apa kalau tak pada. Dan beda nungku sadin tuh ke. Sepeda lah rusak pakai pancem kati ya. Berarti kayak rusak sepeda mat.
Yang kaki tak tahu sepeda. Kaki lah gelek aku cari itu ke. No. Siapa sih tak tahu? Kata Wah, kira kalian sebelum sih ke. Mat, saden ya ki budi nak mat. Oh iya ke. Biasa kemat atau sepeda motor. Kaki dan badan din. Sepeda motor rusak, pensiun ke sengko. Me rosak kemat sepeda motor cek becek. Me tak bisa jalan. Tak kelala mana ya, ciri kaki. Orang kasih selalu tahu kaki. No tahu dem din. Sedang bi sengko saya sirin kaki cuma ada praktek. Wah, pemat. Konen. Ayo ntar buat di mah. Wah diseroh panyandar bingko Ayo, sang boleh. kaki. Berdi mah tak sepeda motor, mat. Kaki juga patah mau pole din. Main cuma sepeda motor lah rusak ya. Rusak cuma sepeda cek becek kok tak rusak getok karena dia. Oh, iya. Jo, tak sepeda motor kaki bingko sang kaki. Mat. Semua kalau nyandar kata dia, mat. Cek tongkar ah, cek boleh tongkar nah. Rusak derem, mat. Sepeda motor cek becek. Kok tak rusak getok. Ada rusak din. Celing lah aja. Ayo cocok ke. Je, lo bisa aja mun pemaju je. Celing. Rusak sepeda motor kaki ya. Oke, gendeng kaki dia. Apa ya Gavi? Ya Gavi lu. Wala kengki kini lo batoro nih, mat. Apa ke ngok tolong wan ke? Iki ne sa. Ya mun tangki ke patoron din. Ngol sengko din. Demang kok mun kena cangkai lagi mun lados. Bener kiki na kake mat, si masuk lengko. Kiki na kor seneleng re patoro, patoro re ya re. Wang lo kan cekak ke dia. Lo usah jalan. Ya re, mulai mari patoron re. Jeling aki, ada jalan. Re. Bisa cuma Tidak tahu ke. kaki tak tahu sepeda. Tak tahu dem kaki ke. Kaki cuma ajar sepeda, ajar apa bendur. Sengko tak bener saja ke. Nyaman nyari malam.